ولی تماشاوان جدی ترکیه ولاتی کودتایانه تایبتی جی نیوا سال در باز بوده هر 10 سالان 12 سالان 15 سالان جاره که کودتای که انقلابی تا کردن سال 1906 تا کردن سال 1907 سال 1908 سال 1997 کودتا تا کردن یا هری داویه 15 تیر ماه 2016 بود لکوم وان 5 کودتان کات نکردن 4 جوانا سرکتی بونه بو گوهرتنا دا سالاتی حتی بدار وکرنا دا سالاتداری سرک وزیران جیم لی کودتای 2016 کل سر اردوگان هاتا کرن کودتای که سرکتی نبوش کستن آنی حتی ویگا ویجیم اردوگان بردامه لسروکات که ترکیه امی بحثی کارودانین کودتای 1908 بکن که کودتای که بنگهیم بو لی ترکیه بگمان گلک پیواجو گوهرتن برس نوری سنر او چافدری سیاسی که زندانین زندان دیاربکر کو زندانه که گلک ویرانکر بو کو تگوتن بگمان برس نوری دماتا باش به ایدی ده چارچوبه 44 سالین در بازبونا کودتای 1908 یا ترکیه گلو روش آنگیا ترکیه او وگاوه چه گوارتن بسر دهاتیه تو هسکی تشتکی باش هات بیته کرین یه برچا بیت ایوار باش واره سلام الرئيس جماعة وج قال مرة كاكو كوداتي كل تركيا تشيد بن داوياوان تنية تركيا هردم دبن اوا لشكر ديه يعني لشكر بدولة إدارة ذكر حق حقوق ماف وانا لتركيا غريبة الجورمن yani gohertin çebiye belki İrojdo xarabtır bu eskarım var bebejim. Yani kudeta 1908 lidiji Kurda var siyasetek ani ole yani Kürt gerek şahsiyet axwe gerek neteva axwe ji xwe fedî bike. Yani tiştê ku mereb nikaribe bîne ziman çi destê wan hat kirin. Kurd kuştin, di zindana de rizandin, bes zindan tenê necê zulmê bû. Yani herema Bakurê Kurdistanê li derb, li gunda, li bajara, li her derê dibin zilm û zora dewletê de bû. îroro em dinin elpaş xwe dinêrim di mesela wê zulma ku dewletê li ser gelê Kurd kiriye îroro di binî de yani tu ferqa ew ê ez nabînim. Yani ne demokrasiya wan ne mafê nasdaniyê hiç ew nine. Yani halî hazır di vê mesela milletê gelê Kurd nehtina devleti hali hazır ev mizare. Çünkü eğer göhertin çebivaya de zamanı Kurdi de de çanda Kurdi de de her çeşit Kurdayetiye de gerek lazım de evavan de makazagun her izede ser Kurdan bu ya zindana Diyarbakır ya Beyliye le persa Kurdan ne kariye ve perse fatısının ne persa Kurdan le Türkiye zedetili her careke Beylitere نهاد نوا پارلمان ترکیه دا بدهان نونرین کردان هنه هنگی ویدم کردان نکاریه پارلمانتاری وان جهبه اراده سیاسی کردان خناس کرنوان حتی پیواژه هل بجارنان دا لهمو جه که لهمو سردمه که خورتره که حتی تو نبینی گلو اف شارجی نکارینه کردان فاطسینن كاكو انا ام Kürt gelek cara xwe xapînin. Yani siyasete partiya ez tavem kelekê lê di mijara Kurdayetiyê de di parlamento de temsilciyê Kurda tune ye. Yani partiyê siyasî mücadele xwe didin. Yani li ser çanda Kurdî, li ser mesela Kurdî daxwaz ji devletê ji aliyê wan tune ye keko. Devlet ji tişkî wan naxwaze. Rojeve yani rojeva wan ro bi ro bi wî hawî dimeşebinê we gava dine ser zindana Diyarbekir ve agahî dan ez bi xwe di wê înisiyatîfa ku zindan bibe mize ed wê înisiyatîfê de me
از هنک حوال خو ام لسر خبتین ما آنی نقطه که ام هیویدارن و درا ببه مزه و او ظلم و زورا که لسر وی ملتی لسر گل کرد هاتی او کرن جدیرو که ببه میناک و نشفه که ورن هاتنا زارو که کردا گل کرد زان yani zanebe ve devleta çi zirm li gelê wî kir li însanê wî kir. Belê helbeta ev tiştehêr ya beyliye dibe xelek hemû bizan be taybetî li zîndana Diyarbekirê. Birêz Nûrî kewata ew hemû keda xelkê daye, ew hemû qurbaniyên xelkê daye heta vê gavê jî weke tu bêjî dide. Gelo çi bête kirin bu pêşxistina îrada netewî, stratîjeke netewî, hezra netewî, pêvaja netewî. Kuêdî yek xet hebe ji ber ku çarenivîsê gelê me hemû yek çarenivîs e. Sîstem nebête aydolojî kirin. Deng nageyîte birêz mêvanê min Nûrî. Eger pêvaja deng çareser be. Ji ber ku 44 hemîn salvegera derbe ye ew êkî ji zîndaniyên Diyarbekirê ye bêguman diyar e hêrsawiyê Kurdbûnê ew çawa behsê pirsa Kurdan dike dibêje heta niha jî pirsa Kurdan li Tirkiye nihatiye çareserkirin ew aliyên bi navê Kurdan jî di nava parlemanê de zêdetir behsê xwe dikin. Birêz Nûrî weke me gotî bêguman degu heta niha jî bêguman xettekê rastaqîneyê netewî nîne ku li Bakurê Kurdistanê xel li ser bimeşe. Çi bête kirin gelo stratîjekê netewî, îradeyekê netewî, xettekê netewî, platformekê netewî hebe ku van dengan li hev kom bike. Bibine hêzek bixwe. Kekê min rast e Kurd pêşiya xwe ji bo ku bibin berêberê gerek xwedîtiyê li netewa xwe bikin. Partiyê Kurda gerek xwedîtiyê li netewa xwe bikin û li ser netewa Kurd siyasetê baş on. Yani ku min şertê îro de yani mijar dirêj e eger el ser Rojava li ser Kurdê Başûr ê Rojhilat û ê Tirkiye em bixabin mijar pir dirêj e mixabin îro ro dijminê Kurd dijmin cinav Kurd derxistiye û neyartiya Kurd bi Kurd dike. Yani ji bo ku Kurd li ser netewa xwe neyê ciyekî çiş destê dijmin tê wêya dike û mixabin di nav Kurda de jî hevalbendê wan hene dibe derî dişoxulin. Ev ne îşê rokê du ro deh ro pazde roye ye. Evî îşa îşê dewrekê ye zamanekî ye di wê pêvajoyê de hêvîdarên Kurd li ser netewa xwe xwe nas bike û xwedîtiyê li Kurdayîtiya xwe bike. Kurd wexta bibe ez Kurdim û ez bindestim ez ê mücadela xwe di vê mijarê de bimeşim Kurd ew ê bigihêjin jîkî keko. Hem li Başûr hem li Bakur hem li Rojava. Îro astengiya herî mezin Kurd xwedîtiyê li xwe nake keko. Bilê birêz Nûrî ez xwedêke me awa tu dibêjî ev e daxwaza hemû nîştîman perwereyê Kurd e yê hemû Kurdan e lê gelek caran ser berpirsên Kurdan, aliyên Kurdan, mîrnişînên Kurdan di dîrokê de ev nebûne di navahan da Hevrikê bûye pêxemeta destsaladariye demekê da welatê wan jî herê bindez bûye. Bihêviya serinceta bu aliyên Kurdan geye ku ev derdê bêtifaqiyê hemû parçan e nek tinê parçekê. Birêz Nûrî Sener çavdêrê siyasî û yekî zîndaniyên zîndana Diyarbekirê û li Diyarbekirê gelme bû. Gelek spas.